yeculture amasiko. Go na le ditiro tsa culture. Okungukuthi noma ngabe uqhamuka iphi angele kodwa iculture will remain a culture. Le ha o ka dira dilo ngwao e tla dula e le ngwao. UIsau waflahle O itse sentle ukuthi gore uyisiko la Juduba gore ke ngwao ya ko wa Juda gore undodana oqala gore ngwana wa mosimane wa ntlha uyena ke ene o inherita yo o tsayang izinto zayise. dilo tsa ga rragwe boswa. Now the day ephisana ngomzimulo wakhe Tsatsi le a neelang ka boitibolo jwa gagwe uJakobe tsotlhe was the day ke nako elahle khona isiko loku-inherita izinto zayise. mo a ile a latlha ngwao ya go tsaya dilo tsa ga rragwe. Now I want ukuthi siphuma kule nkonzo Ke batla gore ha re tswa mo tirelong sibe siqaphelile sakwasha re be re bone sentle ra ukuthi izinto zesiko ziyisiko. gore ngwao ke ngwao Uyisiko nale nkonzo sa e le ngwao uyisiko nakuba uKristu uba asizufika ezulwini singadlulanga ngoKristu. ha re ka ke ra hitla le godimo Abanye abantu sakule nkonzo balahla isiko okungukuthi balahla uKristu kodwa bafune batho bangwe ba latlha ngwao ya kereke ka go latlha keresete. Now, let us be warned Bakaulemu a re lebogeng ukuthi kukhona izinto engamele sizilahle uma ngabe sizaxhumana noNkulunkulu. gore go na le dilo tse re ka sekeng ra di latlha ha re tshwanetse go kopanya Okwesibili, sa bobedi sa mahelelo. angazi noma ngizuleni Ga ke itse gore a ke utlwile sentle uIsaka uma ngabe Isaka ha e le gore uIsau efika Esau ha a hitlha uyambuza ungubani wena na. o mmotsa gore o mang wena. Now lento kumina ingitshela ukuthi Ntho ya mo mmagwe e mpolelela gore no matter how good you can sing, le ha o ka no matter how good you can play, le ha o ka rapela but jang the issue, the identity remains an important aspect and ornament. kgang ya identity ke botlhokwa mo Uma pelong ya ngabe rona. singaziwa ezulwini, Ha le godimo le sa re itse ukuhlabela kwethu awusho lutho. gore fela ga Uma rona ngabe singaziwa ezulwini, ha re sa itsewe iko le godimo ukuthandaza kwethu awusho lutho. thapelo ya rona ga se ya sepe. Uma besizaphuma kule nkonzo, Ha re tswa mo kerekeng ayithi into ga go reye gore siye sayicheka i-identity yethu nobaba wethu. re fetotse identity ya rona le rra rona. Ngeke bafana, Ke seohela kauleng, ngeke bafana bami. seohela kauleng. Uma ngiyeka Ha ke tla gologa kubalulekile ukuba ne-relationship go between botlhokwa go nna le relationship ubaba nendoda. ga rre le morra. Sizalahlekelwa Re tla latlhegelwa amazulu ngenxa yokuthi siye salahla i-relationship between ubaba nendoda. ka gore re latlhile relationship ya rona That le is why morra. uyiseu ethi uyise Ke ka moo Esau a re mo gore nami baba ngikusiza. le nna rre ke go thusa. Lento ingifundisa ukuthi-ke Seo se re ruta gore asithi uma ngabe sikhuluma noNkulunkulu no matter awusumona into ga esiyicelayo, go reye gore ha re bua le modimo ga go reye sepe gore se sennyane se le se kana kang. but siqinisekise ukuthi ubudlelwano bethu noNkulunkulu buyaphila. A re tiise gore relationship ya rona le modimo ya tshela. Zikhona lezi advice Ga ba gone zivumelekile bazalwane. opera ntle ba tseye. I went up.